Mitabuni ya Githima Television to another GOAT, the greatest of all times, His Eminence Bishop Dr. Gitahi ni muhuri biashara wegato goko Kenya ona ajawai toka shevuri wa Kenya, the founder wa kanitha wa Priesthood Fellowship Church, ni one of the senior counselors atarani anene aria twena thini wa vururi wito, ni vava wa aige na ni mentor ni mutiri wa aige, the one and the only James Jesse Maina Gitahi, a man of all season, a man who got fire in his bones. Ageteravone, a woman who has also got fire in her bones. Kaune kararire muna wa keruba. Kaune kararire. Ginyadra make sure I have noted down. You have noted it down. A man of all seasons. Yes. A man who got fire in his ginyomodio. Yeah. Wow. I did it. I'm doing it. I will do it. Yes. Yeah. Wow. Akwirira tereri. Nego. President umwari na ne wari wa mbere gwatha bururi wa Tanzania. Acogothwo ni idamini. He kindu gitagwo vita vya Kagera. He rwirho ruhakanĩtie Uganda na Tanzania rwĩtagwo Kagera. Amini agiciria ne kuoya. Na agikiriria tu mundu gwitwo Mwalimu Julius Nyerere ari mundu mpole. Thigari ciake ikiringa na ikiingira Tanzania. Rĩrĩa onire nĩ oka muno ri akiuga tuko na kitu moja ya kufanya. Na tuko na kazi moja tu wa Tanzania. Kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunayo. Sababu ya kumpiga tunayo na nia ya kumpiga tunayo. Mambo tatu. Mambo ni matatu. Briefly. Mambo ni matatu. Ni matatu. So three things. Three things. Mambo ni maigana. Na niwe akakuga vyo watu wanasikiza vizuri. Kabisa. Mambo ni ngapi? Ni tatu. So I did it. I'm doing it and I'll do it. You continue to do it. Uwezo wa kufanya ninayo, sababu ya kufanya ninayo, na nia ya kufanya niko nayo pia. Utuikite an inspiration kugerera testimony yako. You know, on Friday thousands and thousands of Kenyans have watched and have listened. Umete kuraihu muno gukira tiri wakio. Ucio na umaga hakuhi gukira ucio hakuhi ohoro ucio ndungithira na muthenya umwe na wiki imwe na mweri umwe, volumes of books. Na I think we need to do a documentary. It is ikakirwa to videos kuu thini tuhota guthie some of those places takivira na kuria kungi. I think we can do that. Ureka ogwo reta hindi mwe rete wanja. Okay. No mwe rete wanja. Yes, I know her. Sister to the late Queen Jane. Na wagoi wao. Wagoi ni mwe Kenyan lady. No I know mwini onake. Acio no makoheruka na rwakwa wega hanini what I was kiria giokire Nairobi, kiria kiaumite gicagi giguka Nairobi kiari ki na kiria ki ho muthi. Family ya Queen Jane we twathire gathabari nao. They are like my sisters. On mamu wa hurukire ndimwitaga tata, but we are not related on her. Okay. But we walked a journey. Kiuria kiria ndĩreũririe kimwe ri Njoki ni wanacoka kumwetha. Njoki ndamuona ringi ona ndiye kuria thire ndĩcirie kumwetha because that lady are destiny connector. Are destiny connector, are house girl. I think nyumba yake ndo ya mugwanja kuma he ya my brother na ndingĩririkana by the way hau hetagwo Gitugu next nyumba hau next to kanitha wa Independent. Njoki ndiga kanitha-inĩ ndiamuonire ringi ono mu. I loved Njoki. I love Njoki. Karathomithia atiriri ndukanaire mundu ndukanamene mundu ni uria hana na ndari wako onake no gukokite ndari wa area ukimoria Njoki he handu he kanitha wa kiroho haha wa Pentecost na no indo athambagia kijara kethambia indo he mwana irio ngutware tondu hau ni tirike ndi ndamwona ringi for real. The only justice ongetwika ni utwethere ibuku riaku ibuku you know your biography ibuku riaku na tweke documentary emwe na ne Joy Dennis and the team ne mako ni join woko ne he kufatara do serious. I'm telling you we can do it. We can do it. We happy for you. Yeah, we can. Nedakena nego nagukuona nego thina ngeithi cia kukuma kwi wake rumba. Okay. Na ni andumire o ngugeithio kumo o Thursday
na ningĩ nawe mũndũ gwĩtwo Monica one of arũmĩrĩri Monica Ngoge Monica Ngoge nĩtwathaka rwĩmbo rwake he mũtumia wĩtagwo Francisca kũrĩa Maryland America nĩ akũgeithĩtie mũno na rĩu cia mũico biũ nĩ gĩcohi na senator Sohi ndikwenda senator ndageithĩka Sohi wachana na yeye Sohi asira kata cia Sohi Kenywa mũrĩu panataka hiyo panataka Wakiruba nake rĩ anachachisha sana kwanza arethaga haria she's amazing haria guti mundu uri wahota uguo bũrũri ũyũ wothe there is no any other interview anywhere and I think it will never be na nĩ anjethete ta mĩaka ĩrĩ she's a good lady, she is Nyandarua finest. I take my pride in her ndokora tumĩte kumwe I know baba warĩ mũmbunge witũ MCA and so I had to pay her that respect. Anyway, I'm happy too. Natowe and to all the Kenyans aria marathikĩrĩirie you did us justice. We are so proud of you. We'll do it on Thursday. Okay, part 2. Part 2. Icio ingĩ tũrĩgĩa na time ĩngĩ ama yanzia mwanzo kirudiwo we can't get enough of you hindi wengi twari haha muthikavu no muthinyo kwamba ugeithia andu aya ukaga tuingirite nderetini mageithie niguo twari uhoro wigie part 3 ya hinya wa mbegu. Thank you muno mwiroreri wa Githima TV arumiriri akwa othe kuma kanitha wa Priesthood Fellowship Church ondo mwe na branch citu ciothe ona aria angi othe manyendete mahoyagira well wishers na aria othe macaragia kumenya kiria Ngai ekirite thiini wakwa na magakioya na mugakioya positively ni nguga thank you otorenda na kwira maita maingi ni ati jamba ti guciarwo ciaragwo jamba ni guthondekagwo ni ruriri rwao riu ruriri ruru rwitu ni wega ni guthondeka ni wega ni kundua jamba yanyu ona mwaria wanyu na shukuru sana ona andu gwitu Nyandarua thank you muno na mwathani amumenyerere tuthi na inyu hamwe show-ini aria menja itoka cia bururi aria othe matu sponsora kambuni riru kamagana ithui mwathani amurathime na aria macontributaga thiini wa show ino nigetha ndeto ici kinyire ucio ngi no cio ngi. Thank you all of you, may God bless you. Karibu kwa show tusonge mbele. Brenda tuingirite ndereti-ini ndemahe namba ya thimu ni undu wa aria metekirite go sponsor hamwe na tabarire ino na gutwika partners akwaraniria ona we ungienda gukundia His Eminence Bishop Dr. JJ Gitahi ngirathi ya mai we ungienda kuruta muhothi waku wa kwiyendera kana any gift offering ona nyondo wa any personal inquiry na beno ni ututhagira 0700 65 95 54 0700 65 95 54 0700 65 95 54 na Madam Vero ungihota na beno twandikire magurini ma Karavisioni M-Pesa name ekuma James Maina ugitwira kuringana na maandiko hindi iria thi yothe igutura as earth remains ihinda ria kuhanda na ria kugetha ritigathira na ate kiri urahanda umuthi onokorwo tibyo kagetha ciana ciaku ni ikagetha kana ciana ciaku ni ikagetha. Last week twoire our case study ya mundu ogwetwo Abisalom tukiona motaro maria hairwo ni muthuri wiho na tukiona o mbegu iria ithe Daudi ahandite ya kuraga Uria na akioya muka Betseba o mbegu iyo thutha wa matuko maingi uria migethire piu muoyo na ti neighbor ni muriu we arutire wira ucio umete muthirimo wake na thuria ciake makiria ma 10 king'ang'a-ini mbere ya andu tari crusade na magaka njukua atari tori ya hithaferi riu ri tugiambiriria na point ino ndigetha tunyitithanie haria twari na haria turi hindi Biblia irari uhoro wa kirio kahanda nikio kagetha ndikoragwo kimini uhoro wa irio cia mugunda no Ngai ti mungirigaca aca na ndabundithagia uhoro wa urimi ti ucio ti mugambo wa murimi aca Ngai ndarutaga wira ucio
irio iria ihandagwo mugunda igunaga mundu tondu Biblia yugaga ndani ya irio na irio ni cianda na ciothe kanirwo muthenya umwe no Ngai na kiugo giake ni magatura tene na tene hindi ciothe riria Ngai egutura kiugo giake gigutura so ni nyendaga muno na no nyende muno ona andu aria maratwirorera haha ona atungatiri wenzangu mundu akorwo kinyita uguo mbegu irio handaga ni okagetha number 2 mbegu itiganaini ihinda ria kugetha aca no hande ngano ugethe na mieri 5 no hende mbembe taru Nyandarua tigane riu koraga na climate change twahandaga rita rimwe tukimera kimwe twahingaga thukuru mweri wena tugoka kurimira August tukaria mbembe njwa na tugicoka cukuru mweri wa September na aria twakuaga irio twakuaga mitungo then December tugoka kugetha it was just one time thaici ndigwo na marahanda maita meri gukire na changes nyingi muno kwi nyamu ciitagwo mboco itire hindi ya kugethwo ndimenyaga niri kwi nyamu ingi ciitagwo ngano kwi mimera mingi kwi na gunathi na macani na kahwa and all that indo icio otogwo wonaga thiini wa uturo wa kingirigaca uhana niguo the ya kiroho ihana kwi mbegu nyingi muno hande na ngwire kaundu kamwe imwe itikonwo na maitho ingikumakia betida akurire hingo nyingi na nigucokereire kaingi ungikona ngithi one tandira karia na moko tikuguruka wajire tukoragwo na depression you know when you are critically thinking and we go urauga uhoro wa kwandika ibuku he mundu witagwo Dr. Sharaku ono wici ni ajiraga maundu macio wiciragia no wega kwandikaga ndirabundithagia Bishop Muthe uhoro wa gukuriera-ini na ni agenetie thutha uyu ni mundu mwega gukuriera-ini ri mbegu icio mbembe na mboco ihandagwo guku tiri-ini no mbegu icio ingi ciothe ri ihandagwo gukuriera-ini na ni wega mundu anyite hau ati mbembe na mboco na ngano na ndu na thukuma tiri-ini igacoka igatuo na season yacio igathira tondu tiri uproducaga kuringana na mai mari uranyua hau niho ugiagira ihu na niho ciaragira kiria ukubataire guciara no mbegu ire korwo gukuriera-ini ri ndiuragirio mbura ni mundu I'm telling you aca protectagwo ni saitani tondu niwe muthamaki waku no ekauririo mbura ni hinya uria umite ciugo-ini cia Ngai ciegi undu ucio nake ngoma ka protect na nikio bonaga maundu maria mothe moru matithiraga narua always say no nyumba no ihie kuhie nginya Bible na mbia no mbica mwahuritwo na kanda 1980 ngoma mikomere uguo nigetha rira tugatugutua bishop producer ne thio ne online kuri andu makona uira ona as we talk here kuri andu mena uira wakwa maigite until the day ugakinya handu urehitithio level nene yak bishop ona kana ndungi ndona ukine ona board ni thirikari kana panel ona commission utane hita wona andu mandikite no he don't qualify ocho tutikimhokera ciana atirenda gutue minister wa education pana na hete kira ta producer ne kana 1940 imagine that muhikwa hore to bisha nake handu na guku ithanga ruwe 1984 waruo uguo kuri andu menayo giginya ni negatives ginikata arenda gwa kurutithia oh my god nikiona mundu wetu ni panel ici thia gwikando interview ukona ruta ugithurimo by the way ugithurimo tondu marito make present ori president yamanegeraga commission cia ngetha maweke vetting urigako chairman igonaga awarekia akuria na uririkane rena ukura nduradikana kwira ni uyu dude arorire by the way mundu gwitwa Donald Trump president wa America wa hau kabere agicirithio ndurora bakirie ni ati ni arorio ndeto cia 1995 ati kana ni athite kugura furniture duka-ini na can you even remember ona nginya kauga ndangĩririkana akoretire mutumia aku mbere ta kwata wa muhikitie mweri uriku I can't remember even when I married for real married ndio kuririkana sasa ngiririkana the date na month mwaka ndio kuririkana no igwa wakiria rendo muhe nginya date ati were you in the shop ugacoka ukarutiro ka recording ga thimu warĩtie 1990 okay rod rendo thikiririe gakarano ukeigwa is that you wari muiritu wari na wana wari na ithako ria uiritu ona joku cia uiritu ucio taru mundu gukuoya ukiruka banya atuonie ri anenda kuga no warugite hau tondu are you an angel you must have done what gwekago but kuri andu mena uiro ucio
I watched it na ndiramaka muno but kila kegenagia ni kuigua ati matuni ni kuri cira no ngamenya undu umwe wa ma ni ati shaitani na katendithe hearing. That is the best of it. To ni agakorwo ku ni agakorwo ku na tondu ku ndangihenania ni akauga maundu mangiona ake ni kuigirirwo. He will defend himself. Maundu mangitiwe wekire ondu muthati ngoma asa maundu mangiti ngoma wekaga ni andu. There is part of mundu he part ya ngoma na part ya Ngai na ni wega mundu ku pray haria he hake na wimenyerere muno ndukane kore cira ini ucio nduri kwa Ngai na nduri kwa ngoma wi kwa andu na andu ni mathiraga na andu matire future na andu matire life 100%. Okay. Destiny ya mundu ni nguhi muno. Even you know toro-ini ucio goka kwe mihango mingi muno thutha ucio ya paradise na whatever na masira macio magakorwo kuo ugikaheo thumbi hena ka process yo kangi koguo na gukua ti undu mwega tondu there is a process athio gweterera bandu no athio gweterera bandu so mbegu icio ikoragwo guku riera-ini ri ni cituraga muno tondu riera-ini riri urona yo no ngikama koguo nduri kindu ngihutia no cio niguo ndurera ndirabundithagia Bishop Muthee. Okay. In my mentorship. Okay. Ati we koguo guku gutiri kindu nginyita no ni ku uhoro wothe yori mbeca iragerera guku na iragutiga otari kindu. I'm telling you. No ku mundu eka transaction ya billions na isiagera guku. Shauma New York shigira Central Bank twi haha sigerete guku wendo uyu ire guku wendo I love you I love you mpoa wangu mu verified mu invalid temporary msetola shigoko I'm telling you. ciothe irumi iria igoko na tamenya ira tuhituka haha gicambio kiria giguku gicambio jaga iria igoko cia pornography iria igoko riera-ini ndirakwira guku yoire noi nyingi all looks all types gutire kindu gitari guku noi 97.5 decimal 34 turning east ciire heavy ciire guku besha oru prani njuru ciguku prani njega ciguku iguru hatred turagano igoko communication cia maundu maoru cia kufutithia ng'ania tueria ing'ania ciguku so false allegations ciguku mugundo ria munene muru ni uria wethe ya kiroho tondu nduonagwo na ndumenyaga tiu no gukorwo nguthuire na ndungimenya you cannot know he handu Ngai atuhithire muno mundu kumenyaga ati no menye if this person hates me this person is a hypocrite some extent ni ukumenya na thamiri yaku ona Jakubu ni erire atumi yake ne ndona thoguo ni anjia kundora uru ugu tigura ndoraga mbere na riu ni wega twike atia tuhure we tuthii rimwe no umenye but yothe ni feelings na kuganiriria dots but in reality wega wothe wi guku na uru wothe wi guku koguo mbegu iria ithiaga guku riera-ini ikeyonera mugunda nega ithondekera tiri kuo nega mera guku iguru uhoro wayo ni muritu muno. Okay. Tondu ihandagwo muno na maitho mbeũ ya mugunda ihandagwo na moko no ya kuria ihandagwo na maitho na matu na kanua na meciria na ngoro acio ni wakulima arimi njorua amugunda ucio wa uru na mbegu yarikia kunyita no undu umwe tu kana meri mangituma mbegu yo ndigaciare so no uikare guku thi miaka 90 magetha makinye hindi ya kugetha no uikare umwe magetha makinye no hande umuthi no gethe rucio no hande umuthi ukagetha 2 years to come so kiria kiramakirie muno ni haria waigire mutumia amenyaga he kindu muthenya uria wake ucio wagweterera waga ndiramaka muno kiuga kuri amwe aitu twahandire mbegu na tukiaga kumenya how about that kia kumenya tungika atia you will start now missing something ora mutumia ugaga ni amisi undu nigetha amenye gwi kindu how no when you start missing niro mundu ajagia kwiyuria no ga turn back your path no karirikana no ndagire kuririkana itaririkanire tore Daudi arirwo ni toro tuku either ni uri agatoro uririkane wabiwe kodhudhuria waje kodhudhuria meciria waje ku self interrogate waje ku self examine todo there are people magwikire wega muno no ndoro wa appreciate andu acio no kono moragia ngoro-ini ng'ania ni amenyaga ng'ania ni aririkana togu ndakurohora mundu tari ndiwanja
what they did to me na sister yao. I always keep on remembering them. By the way, Andrea Merin tulionana nao mushi. Tulianire nao. Na gege, I have a chain of people oiguaga ndagweta haha. Na ge aige. Tondu in my life nie mwenyewe DJ Gitahi wa Drokathi. Andu aria maingirite life ni yakwa magicukaga. Ni aingi gukira makuitwo ni matatu mwaka uyu. Okay. Ore matatu ingiraga okaumira Githurai ungi akaumira ha. There are people man aigira makiumaga makagine makuite angi maingiririo hanini magikuruka angi memwe angi tuoranirwo, but they are no longer in my life. And that's normal. They have nothing to do with that. Yeah. That's normal. I don't know ginya mundu acukire haria acukagira. Na wa mukiria, it is your responsibility kumucokia. Okay. Kwa mundu in your life haria agire gucukira reke acukire. Reke ndogo iwe kwi. Reke relationship iwe. Don't force. Don't push too hard. You push too hard, you die. You push too hard, you kill. Even loving yourself, the self-love. Ndukehende ati undu waga kwa achieve kindu wiyurage. Like now maundu maya turaria thikũ ici maingi ma homicide, either love triangle, crime of passion, either urage kana wiyurage. Tindegwa no, I can't handle it anymore. Why should you love yourself that much? Why kayure ndo goniki? Why too selfish? Tiakoro tu wokafatoro ithuothe. You know, taru tweka kuguri farori na jabai hoita gorecho jeri. Na jabai gitoto ire nacio hau tukinyamara. Mundu hota kwa afford gacai ire. Ne kwari mutu nyano wasai. Ro tuigira mukawe to family cave. Reto tondu ni mpore. Nyamenyaga ne gutuo cai, ne gutunyo cai wake ne pastor Kiari. Kana ne kahura ayisaka. Ai tuagira cai wake mata. Reto yomwe. Reto je. Akatugira cai mata. Ni nigetha mutukoe. Unajua ni mpole kutoka kitambo. Kayewe. Gaireto yomwe. Ona did safe. There comes a time. Ukataka savasi muhuko. Wenyurage ukarakara kuigana tondu waruta na nja ningi ni gugithie, but all in all, said and done. Mbegu yo kiuria kiro ajuria ni kiuria very relevant with what I wanted us to tackle today. Ati ukumenya atia kwi mbegu wahandire ungeoya Biblia eno tutengere ori mweri to establish itoka hada itoka then we fikuria Samueli wa keri. Samueli wa keri ugithie hau ni ukuona undu mwega weho ni maketie ni gwekaga no iyo yari survival riveroli gutiere kwega watu ira mata gutiri mundu kuoya riu kunywa kahora njeri wa uji adinanirira njeri wa uji no yake oguo. Samuel wa keri 21 verse number 1. Samuel wa keri 21 verse number 1. Yes, ajiriria verse number 1. Nariri matuko-ini ma Daudi gukigia ng'aragu miaka 3 mwaka o mwaka ruta boholo di hau igwiraga Bible isa muno kimithoma 30 the Bible ya thura umitwire ni wahonoka ginya kumikira now it will be just letters. Ati matuko-ini ma Daudi gukigia ng'aragu mwaka o mwaka. So David is missing something. He's missing something. Orada kuna mutumia agia Mbegu thini wake, something must go missing. So Mbegu ria yari uthamaki wa Daudi kuma aigira matuko maria hitithirio nake uthamaki wa gutongoria andu a Ngai ya Israeli gukiaga mbura mwaka o mwaka. So when something start missing, think twice. Don't relax. Don't go to depression. Na hinde turario guo ri ukamenyaga ni nawe turi atarani na nabane na itu ne depressed. Including me. Those counselors. Atarani acio ri. Ma pastors you hujia muno ri na banene. I'm telling you. We are depressed because people expect too much from us than we can deliver. Like we don't have life of our own. And they don't care. Every time Hinya kore message ya mushirika kurita, I'm praying for you. Makura ko pray for me. And they expect you to be a mirror. Oh my God. In the society. This is your gaitora. Na rigona do na biasha gutuika smart to go ruhana ta commander wa GSU. I am telling you. Ya parade. You know hore
ile itawa salute ya mweno go, you look so good. Thank you so much. Ndigi afford kugura nguo teno na no riruga mambere yao ndungi afford ojuma mothi na ni urendu wari horo wa Ngai munene. So most of us ithu tuonago ici cio-ini ici tuiguago marendio-ini na bana na ito gicunje kia makeria mainya ni kirwaru muno marado mere God will do atajekeire ni. Yes. Ngai ni agukuhe ona tahete. Like now there is one person. Yes. Na ni gwenda family yao ikinyiro de mashaka ya makwa Teacher Patrick. Pastor Teacher Patrick. Yeah. Ni akuria kifedera. Yeah. Kuria gwitagwo Mungaria. Fafo ao agatungataga PAG kirigiti. Fafo ao ri mwana kyo ndamumenyire igana under 10 years. Okay. Mena kinywa warire. Mokaga ithomo cia kwa mena kimira. Okay. And Fafo ao etagwo Maina wa Jehia. Ari fundi wa mutambo VOK. Okay. Ni muthuri wa kanitha. Kanitha hujetie muno miaka mingi kuria kibendera Mungaria na kuguothe kiguoya irio yothe. So Teacher Patrick is gone. Yeah. And he's gone, a very hard-working fellow. Yeah. And a man who even overworked. Yeah. A very hard-working fellow. Yeah. Otuko na muthenya. Uramugwa kihoithie marendio-ini are in the morning. Revival from revival, crusade to crusade, kesha to kesha. A very hard-working fellow. But now we don't have him. All those he was dying for. Ako hukutu. So I would love to tell pastors, including you, don't push too hard. Ando ya matika hano kothe na gutiri hindi ukaigwa ati kiraiko ni kiraninirwo gukuthira mumera ucio turakura twahunjia crusade fangi ya huka ati kore kurugagwo njohi ni kwahingirwo ni ura uhunjitie uhurithanie thi urare ngurunga gutiri hingo maraya magathira guku thi na ti matinoka nawe makiambetie no we were born another day. Yeah. But look in the Bible kuma etagwo rahabu. I'm telling you ona hau kabeka rahabu rutita idea ko hario mundu wa muonetie hario founder ha muthunduri warorire kiona ma kiga giki no kiumethia thogu atari ho ndoni kurudi family gutiri athuri ate thai te muoka mohana atia te burine cia thine te mukino ukana horo no kiumebia eti wa own atari athuri na thogu atari included. I'm telling you na nyukwa toy. It started there. You want to tell me now you'll die, kill yourself with crusades and keshas and revivals, thinking you'll finish everything? Fanya pole pole, uachie mwingine pengine. No wonder Reverend Sir James arokia na idea. Kugatu gatiri, take it easy. Yeah. I've been telling him. No akedo ino wira damuruteira wako mutemu. He was too much on it. Even Reverend Mureithi hating so hard, pushing. Mimi hiyo mambo sina. You see, I'm always relaxed. Just like me. Yeah, just relax. Because itaki kenina muremi omwe ikoye gwite ndakaihuri ikombe. You're right. Muremi mwe ndagihuri ikombe. We are hanini. So hanini. Kama sasa kuta hawa watu akrokure ndo adimayaga. Ni ndo medicine. Ai mundu cio akigira tu akoya kinya kandi ona uri woire nyamu itago reference number wa kinya ariro kuri bitagwo akiga ndo mundu moraru ko hana tha bitire ibage urenda ando wagu etokoro te mundu othe vitari ndagitari kinya bitire ibage ginya mundu wako hata wina mop wetagwo ndagitari ginya rekabutira ko kawaiti mundu ena ruo uti bota ndagitari ndagitari jemithi koria miaka igana ukauga wera ngweta ndatu no so ti ndagitari no kandi andika tu acoka gucokeria ukirigo kai gwathi atia wira wake wathirira hagu ukaingira he ungi ugakorogi athime akoya vitals ugasiri nukinyie kwa ndagitari ucio no wa vitals tu akarora paslets akarora pressure yaku height yaku urito akandika ni arikia kidogo tu anasukumia mwingine riu ni uri korore main na main ucio ni akwiraga ingira haria haica gatandaine kau na ona kidari hono munene ni kuhinya wajirieri rugano we thamia kanua uga ritho toci arikio kona nginya dawa ndegukuhe tamenya ni kwandika tu hana ungi wa dawa no uri kune dawa thina witu ni uriku si wewe pastor niwe hujiri paka sauti haiko imeenda weka breakthrough rocini weka bible study bado no urainithia we nginya rwipo rwa muhothi niwe na rwa gukiria muhunjia no we ukiria no korwo ku Saturday na Friday na ri wetu na kesha
Sunday roshini intercessory niwe Bible study niwe oi no renda cirika ngiri 3 aki muru wa Ngai na ni muru wa Ngai ari na 12 kanitha mugima muru ando kathira renda ngiri atware ku ko wa Ngai ni 12 ri muru wa Ngai we mwene members 12 members only for 3 years aruto ando 12 acirika riu ndire horithania nginya ngiri 3 cia ndware ku riu tweke ati for what relax what we do relax if breakthrough comes well and good. If it does not work, relax. Let things happen. Ugethi thibitari na we mutumia utwe kuhea mwana urebe for long. Ndio ruo rwaku runenehe. Ndagitari matiru ndugimekaga. They stop the pain. They make you sleep. Wanakudunga tu dawa ulale. Wehere thiaruo rikuma hau meo ere kana mahingure na kana moyo wega. Riwe gokirokora kana na kararira nginya geka hube. They did it for you, but akono hote ko deliver. Okay, if you can push and get, okay, but if you can't, don't push too hard. Your body will rupture. You'll kill the baby. You'll die yourself. You'll rupture your body. Don't push too hard. Kila kita hote kika. Washana nayo. Kitakuramba sana. Itakusukuma. I'm telling you. You'll be fake. You'll con. You'll be a devil worshipper. You'll worship idols. You'll do fake things. You'll lie. Utadanganya. Trying to fix something. Finally, wabiri cult. Finally, karikio kwenda hapo harikio. Finally, maundu ni matatu. Mambo ni tatu. Otike, woho, kana wabata matuini. Maundu ni matatu. Your Excellency, thank you for that revelation. Thank you, Your Excellency. Mambo ni matatu. Maundu ni matatu. Otike. We stop it, woho, ama wende bikuni. That's what the president is saying. Na nogwe nani guga maundu ni maigana. Ni matatu. So reke ngikwira haha mpoa temporary don't push so hard sometimes heke do gitako ko relax heke do gitako imagination you better no take your mind to imagination na no come you can just sleep. I just want to sleep. God agukira. Especially adutawe arumo memerekagia. Ndio memerekia watene. Burnout is very normal. And it happens oftenly to the presenters and adu amohoro. When you feel you have burnout, atita mtu mwingine kushikilia hiyo kazi because you won't deliver. Ndakurine dutita wira na mundu gwitwo Esther wa Masharia as my boss. Nedute tena Zuru Thiongo as my boss. Nedute tena Bajikwa Gitonga as my boss. Nedute tena Sabina boss yakwa, Jokwa Degwa boss yakwa. The late. And one thing I love about those all people have mentioned, they cannot allow you work with burnout. I love it. You not deliver. I love it. Hey, so every media house manager, that's what to watch. Agimose. That's something to watch. Yeah. Don't push so hard. Yeah, don't push so hard. You won't deliver. You won't deliver. You won't at all. Ona kanitha, if you feel you don't have a message, sit down. Ama ukae nyumbani. Ona ramathomaga theology. They are taught how to handle that. But now our people, it's very important. Raise sons. Get successors. Even friends. You can call in a friend to sit in for you. Otherwise, nitokorusi adoige na turumarusi maria nini nyoto wa too much. There is two things confuse aga ado. Hard work na smart work. Mwalimu atulije hard work. Hard work. Work hard. Hard work, work hard. Hard work, work hard. Kogu isi ni relevant. Hena kiugo hard. Ugu tiwira mwega uraruta. It's hard. It's hard. Hard. Ngumu. So, it is good to include smart. Working smart is you are also working for yourself. Ni urerora. So, tukishoka haha something missed. Then you are udhamaki wa Daudi. And when he found something is missing, I think kaikarire the akeje kuyuria. Kumoni nine wakwa tiga mundu tu goria thu ndidoraga na fati oro gukiuragwo tondu siga wawire inaga atiriri kiria gia guturio giturio na gia kuninwo kinino gospel according to Shega Wawire Saint Shega of Wili pastor auga kiria gia guturio giturio na gia kuninwo kinino and that is the reality tondu Ngai era Saul wanini aga kunina mahitanirie hau koguo
ni wega kurora kiria wekire kana kiari gikwo mundu gwitwo Daudi aciothiriria kiona ni oragite muruthi ndukiri horo ni oragite nduva akiuria why niki kiatuma kwage mbura. Now you can throw now from verse how kwabeti from the very first word. Na riri matuko-ini ma Daudi gugikigia ng'aragu miaka 3 mwaka o mwaka nake Daudi agigituiria uhoro he Jehova, agituiria hari Jehova, nake Jehova kiuga atiri uhoro ucio wonekete ni undu wa Saulu ona nyumba yake ire yaitithagia thakame ni undu wa uria oragire Agibioni. Riu ri mundu witu ora njuriti hatiriri Ngai oragia andu acio angikena matiari ho no menya giti kiu ikarire no wage ku deliver ni ura wari ho mbere o hau ri kwa ditana ithio ona no kore president witu na nginya challenge maria twina mutiwe acha Nure wari ho mbere ni na kana wari na hau kabere ona kana wari mbere ona ku ona no koro no cio ngi urari ho mbere mathina mauti make Wajira mukiuga gakiaga president Uhuru afan no corona tiwe ona mathina mane twina muno kona ona yo ekwenda oi na makoro ku ugu ndedo nyite kiugo kiu niguo ati Daudi agia na thina uthamaki-ini wake mwaka o mwaka oria Ngai why what's happening uthamaki uyu niwe weranĩire ati ni ugoka kuri nyumba ya Jesse then wakiherithiria andu niki kungihutwo atia in my term na ugaga ni wonete mundu wi ngorota yaku for real turutanĩtie nawe githaka muthuri no wakigiririe njuragwo ni nduba wagicoka wane giturwa uria kinda nyararwo guku na migomo wakije koguo niki ukiuga ni ugatheremia uthamaki wakwa ukiuga ni ugatheremia then wakithukiria niki na Ngai we mwene ri ni etikitie cira tondu goka itu cire and when you confront God na ciuria valid reke gwire Ngai ure twahunjirio ne hunjia ri ateneni tiwe njui to ni ndahunjirio Ngai mtu etigirite kiundu kiho ni hegitio na guoya na ndagutaru mundu ta mugei wa njoroke ndimurege atiriri ni kunyenda unyendete ni kunjitigira kana ni kundia tondu I really don't know gugwitigira ri haranyitana gugutia na kikingi kunyenda kundia kana kunjitigira mambo ni tatu maundu ni matatu ndirakora atiriri gathuri kau nikanjitigirite muno na niko kana cokire kunyumburira riu ri gutiri kindu niko keheretie gugwitigira niko nikanjitigirite muno no ndiragateithirie gutiga riu thina ukagira riri ti kunyenda unyendete na ti kundia undiite ni kunjitigira ugu niguo twahunjirio kiambiriria ti Ngai twendete ona ti kumutia acha nikio twikaga fiti ko turia fatithie nikio turagana ka twina marito mo fatithio ona wathi njera ukugwa Susani Defora Ibrahim Fita tondu ti Ngai twetigirite ti kumwenda na ti kumutia. If you love me and respect me you cannot mess around so ni ndahunjirio Ngai wiho ndonaga nginya ona kihoyo kona ni githuri kiho kikurino kina ndaihuguo na kina ithanwa kinyititwo getiriririe gikuhure gikuringe ukwitu ona muthu korwa acirika mekanitha icio maronio Ngai ni arakuona na ndukagwete ritwa bichofu Ngai ni kuigua Bishop ni arakuona ona riu ni urono ta imagine de hana mucirika wakwa wina gukamaya ati ndiramuona tinginya da nonsense tuatua aigeza fisha bosi kozio ima ate kagi nikidirona tai wakinya nyumba tikidirona Dona na kuri me maroka TV na kaja ukura can I prophesy your sister no wagwikira na ndakoi how can you prophesy to me tikana metuga can I pro only all the way from Lagos we prophesy and then that's for another day hedira watweka mwana wa Ngai a son of God mwaragia na ketathoguo not like a stranger not like a honorable member I tell you na nigugucokerera ringi I no longer call you servants I call you friend ndimwetaga ngombo ringi tondu ngombo ni gwatho yathago go come sit stand eat go no murata ni can you
You confide, you talk. Yeah. But no koravira prosio. No near company to the other. It's friendship. Sons in a show, relationship between son and dad. There's no mahoya, hatire mahoya. Negoitia. They make requests. They request and demand. Yeah. Kebisa na matire thoni ko jare turarera tha ici. Na no guconora ginya hare andu. Githidi ndikoraka my son ajerite nyume muci. Ajerite gure ndi ne nyamu ino ire yago etina ngagyo na banga. Kihana kimugate kinyama na pizza. Gemura die na bia kija. How? Unawezaje kuwa huna pesa? Basi toka huku. Hawezi kaa huku bila pesa. Mama kuna pesa, hata mimi nafanya savings. Wewe utoke huku. Yani ni ku demand. Gayo goko kaito shire, but we don't attend. Ona hena version yukaga atiriri. Utire hindi mwana agetia. Heugaga agetia. Agetia. Mugate. Aneo higa. Kanatie Zamaki. Ayonyoka. It's not possible. Kugore mwathani akaga maundu maria muriraga ithe witu na ni ariguaga. Yeah. As you present your case as a son. Yeah. As a daughter with all respect. Yeah. With all the honor. Yeah. Ati fafa ni doka ri wikara jongwa nani joe jongwa. Toshira hari. Na nikiona Musa mutoragia. Yeah. Epio tondu kwendelete Musa ehera thini wa ndoya. Ndemani ni thondeke angi. Anga Musa kimura no he mundu ndekaga oguo. Muthuri korende gwithukiria rito. Ndorere cia thio theriugaga ni kuhara wahara ni budget gaku. Uri hago nduri hoti. Tiga gwika oguo. Wethe varini yaku ya ministry day. Ni ruikaria ngaithi. Muno maingi muno ona tukahitania. Ona tu miaka ire tutaraniri 2 years without talking to each other. We muto. Yeah, daimo muto. Ere ugete iki tuta. Yeah, iki na ngimwira kwa jata kana jariria ndakana ningire kiama ona kimwe. Na ningia ndikamuhoya ona kigiake na ni maundu makwa ndagati ndakahuti. No thutha-ini ngoro yaku na kuu thiini. Ni Jehova we Ngai. Ni mwira wari munyite migwate. Thio cinagwo ni hinya. There was fire in my bones. No mutingicindana. I'm telling you. At the end of the day he haria kuheirie. We no recirie eterera Paulo njira ya Damasiki. Eterera ume thabari yothe na mbarathi he haria mwetereire. Amuhurithie thi. Haria ho. Ka imagine etereire Johana iria-ini. Haria kuheirie. Ona we iguru kiona wiki ate. Ndo cia ndo cithukangio. Mari nyingi. No haria gwetereire. Haria gwetereire umerio acoke tume kiguyu kiu kenjie kuira ngoro. Kigie na nausea, discomfort. Kasi hendu ni muhihinya tia. Agerete system yothe ya digestion ya ndarathika gutire exit kana entry gutiki urucio niguo ekaga mundu at the end of the day no muriko mana muhitanie kana mwike atia. But David and most of us we have presented our cases. Yeah. Thafarini yakwa nginya haha ni maita maingi muno ndana murau tuikare thiru hakuma haha gutire mundu wandikaga mundu wira na ndamuhe kanyamu riu ri ni ndikire yo wira ndo ane thire maguru muno ndora we na when you seek niki wabio tuirie niki no igwaga ndo meho meraga ndo horo wa gwicokera ngana kwigira na gwika atia. They talk the truth. Only the path is a bit confusing. Okay, but it's always good gukiro gworie what could be wrong. Kwebego i hado kwebego tahandire hado hebego iho iradia and make peace ona kana yahandirwo ona diwe make peace bego icio reke ikue mundu uyu gwitwo Daudi ni amenya ti ni thina ona ti minister makwa thina ti bunge yakwa thina thina ni wa mundu uyu my predecessor Saul he maundu atigiteka tirini uyu ate anyitira Gibeoni todo matiare ario a Israeli akimoraga. Okay. Akimoraga pio na wale matigarire matoire mareraga oguo kiriro kia mundu uyu ri nikio kiarugamia mbura na ndirakwirire atiriri ukiurio kiu no wanjuritio Saturday Ngai natuma nginya gacaki gacabe ndu wa mundu uyu uigite nguru na hautihega muno mundu tu mpiga na muri ku mithaiga wa gicagi murogi munyariri wa iheo murogi wa ciana ire cia thoma muthukia wa mohiki aria makundikithanagia nganangu nigetha muhiki athi guciara mwana akui kana age kuwa handa tituko ici ndi kwira tutari kiria-ini ndahota gutaria ndimecire ndare murogi
no wanagecera kuu muno nimechunguza muna Mike Jenga ino ri numuhitiirie this TV has made them no me reu ndingihota gukinyira rogia cio no Ngai no ari manyitaga meku makundikithagia kanango nigetha we ndukohenda kana mamenya ona kana ohiki mako kana kiondo na kiondo na mwathi kuhingura nyumba akaregera mukona ringi kwa ingira andu ingi atigirwo bedroom ringi mutungatiri urarathi merumu ingi we ati ni tigithirie na kou na nginya kwenda gwiteithia nyumba yene na ni njeru ene matiteithĩtie na ni nyumba njeru we urenda gwiteithia kou andu tacio ni andu mahana Gibeoni kana Sauro tondu magibioni maya matigirwo makirira na migambo eno eriragira na guku igikire mukurihirio ni miuru muno. Remember and take note, Avili da defended attack ya Kaini. He had no time. It was a surprise attack. Da kaire da ugire bu kogo nie gerora ndethaithanire ona ndamuhire time apuridi hamwe my brother njohera sorry ndukanjike uru ona tini deko guo ni Ngai wona ari wega ndogo yakwa akenere did guilt, you know, he didn't give him time. In the wa bichere ni joraga na mesiria makwa nyonaga ina mireire akimuremithia nyonaga ta makinya haria mwitete tondu Kaini no wetafiria murana tuthi mugunda nyonaga ta mwirire ne mithia na ni nyonaga ta gucirie gacembe kangi kana orohiu kana muro ni nyonaga mundu gwitwo hafirie bisi na wendo wa muru wa nyina kumutemithia itemi then surprisingly icembe ya mutwe kana thururu kwa so the man didn't talk but the Bible says the kame yake yariraga. Can you imagine the blood crying? The body is silent. The body is dead. But the blood crying is crying. The blood is alive. Mbegu isi ni ile ya kafururi. Maithori ma atheni. Atheni. IDPs. Mundu ari ng'ombe ciake wari polisi yake. Mutumia wa ndigwa waigatirwo. Muthuri ahuruka. Ciana miserable. Kuma muthuri wake oyo ni mamongi mataritha andu miserable kuma mugundo wa matunyo ni muheshimiwa andu miserable kuma thirikari ageria farahao na matemo compensatory andu miserable kuma hau hatu kani ha demu na mbeca ikirio ni mcema ni wa CDF andu miserable kuma governor fulani atuika governor maithori matutumia tumetaga tutumia tutu yo haire shuka haiguru acio matura maugaga haki yakwa maturaga ha marageria ndo mohoro nene turahoya mambunga wito ciatwikire ngai ingi turahoya mambunga wito atoiguire tha na rigera haha ngai icio cia guthurwo na kura sorry ngai thaitha ni amami ni turaria tu muheshimwa atuthandakara tugataracaga ciana cito na igothie na rowe ngai kiriro kiu niki gatuma tuike mundu useless niki gatuma rucio rwaku mbegu iyo kedigane nawe tona gwenda na rumiro wakoro tukahande mbegu njuru but I speak the truth and I speak it openly na kanua gakwa ri gathondekagira equal friends and equal enemies makoro maigana ni irio. And evil people, malicious people are here. Ando taru na ona otuirie muno taru tawe no kokora ndimandikire embassy cia America na cia UK marwa iguru riaku so rero gathi hau makirikiri beti orakora mundu uci muthungu amba guthukia thuro ni rugano rwaku rura mena ru na ni mundu mwe tu uguthuire wa mbere America ti ya nyina ti ya ithe Switzerland ti ya ithe ti ya bari ciao una ndoi mihaka yaku iha number 2 guku ni kwa Ngai roraya no rukuagwo Kenya no gukuagwo no kuraragirwo no kuri andu metagwo homeless I don't think ni hari kido ki value ya ku destroy uriongi ni undu wakio I think no andu re mayuire kuo ni andu aninani ni undu matiendete Ngai na matimutiite ndiko mwitigira mamwitigirite according to kihujukira mahujiri we would tell them gwitigira mundu ni kumwenda na kumutia tondu mundu ginya nguo yaku ingimikora even if pesa wanyu ni agutiite ndangikira nguo ciaku
Bakora no gugitigira twego gitaimo tari kuona tinda nayo na gwakinya hoini arute. I'm telling you. He jamba data yakwa itoko muhiko. Webster. Okay. Ko ajiro ni muthuri murata kwa muno. Kahika kana kahika kanini gathire na thiini ge kana album ya House Girl. Ore mono ya kindu. Na gakenjia kwirorera. Riu muhiko guikia ritho ri. Akorire House Girl na thuti yake na gold father yake. Akinyete pavement. I have never seen that. I have never heard that. Yeah, you know, House Girl. Dia asa. Thuti yake kwaje ile to ina gara cio. Ciari mafungo manene. Si between kevuko na Karis uguo na God papa. Na gakinya pavement uguo. Ogwe ekirire muthenya. Todo ni gwitigirite muthuri uyu tamdos lakini sikupenda na sikumheshimu. Ni amuririe. Asa no kiharana na mugitu aira ndo wa ndamana. Neta guo mugithira mbere gwikira. Yende gokoria nie. No muthira na mbere gwikiranira. Gutia mundu ti kumwitigira. Asa ni kumwenda. Mundu witigirite no wiki uria wothe ungika atariho. Eni ona rira twetigiraga mami wagika kagwikoria airiria wagika kamare mothe ukwenda. No nä ndå waguo kwa kuhurwo mbato wamuona gicoka ukarectify maundu nginya kuhatania ro guo rä wahurirwo nä maitu ndå rå muno ti anini ukiaga kwaria kurega kurihanda pairethira ati no kiuga nä kå rä kä rumi nä kå muhenia ndacokire kå mumbå rä ro rä u mä aka ta ikå mithiru nä ndäkarä me tä rä twa rä rä a nduä Itikana rebe. Aterewe ni ule mzee. Adirika niwe tuhanagia thukuru. Ate shosho ile dikane njoo. Eni. Ate ni ule kirumi. Nari mwana mamenyaga no maheni. Ona wakiendagia mwalimu agatheka. Akura no compose meheni mega muno. Tende kuri kirumi gya kuria githeri. Eni. Ndaheretie mwalimu witagwo Mwathi nginya agitheka kira thie kirathi. No ageri ya muno aheni wega muno. Ugitia atia. Eka kwa hizo edegi. Edega edegi. Ndia orirwo. Okay. Kondo. Anyway, ugikorwo witigirite mundu ri ukwika maundu moru muno. Ni ukumuhenia na gwitigira rimu ni gwatumaga toke guthi thukuru ukehitha mahutini ukainukania na andu because you fear you don't love. You fear you don't love. You don't honor, you don't value. So minyamaro meige muno ina andu na ni gukorwo na andu tondu rira wari munene rira wari chifu rira wari UCS rira wari MCA rira wari MP rira wari governor you didn't do as per the expectation of God tondu thama kiunena kwa ni Ngai you didn't carry the responsibility you didn't. You separated people when you were a pastor. You valued the rich. Itongo gicikirira tondu na kanitha no gukuhana ngwataniro ya kundu kwina besha fellowship ya Wednesday yuraga ho thiko wa macaria tondu ni mutungi muraina mie nigetha muikarire na gukiria rufao ukoragwo andu mugwanja ona mathiko ma mundu ina mbia to yuraga ku ungiona tukimare tugwikiraga nguo ukona tare magogo atungateria theri tamagogo ithi irumaniriire wona gatari igos ithi ahuja fo tana ko muri cio ni kuri orareyo mutingihuna no mathiko ma muthini utumagwo petiko cia mani wa kanitha ete thie uge murithi ni gwititwo kwa bishop mauma na taxation ni etiro presbytery kwina kiongano kia diocese mutungatiri danoneka leader danoneka muthuri wa kanitha That's what we do. And it's good to speak the truth. It's good to speak the truth. We are in it, we see it. Father Daneoneka. Ewe tito ni bishop. Lakini kwa matajiri. Oh my God. Na Biblia no yuga kwa guate itoka sioka girera rata. No muthini ona muru wa nyina amwitaga gathia kairiria na ndehugure. Ogitanaga na gutiri kindu kiuru ta gwita mundu agathie. Ngai, ini gutiri kindu kiuru ta kiu. Ithi ndire ndakwira we na muthiri ucio necokire kunjika wega muno twatwaranire nake akiuga nimejitego
ito cheche ne Simba Center rifarori anyitete bagiti ya thigara na kibiriti na savisia ngari wendaga kiwe we wendaga kiwe producer okay na ne producer adena turoibo thondekete na anyitete o ngimukinya ngimura magaitha esta kwaya ndorira na kwaja rukira kiangenagia ni swagi iyo okay bagiti ya embassy kibiriti na savisia ngari goko komwe ukugutire kindu okay no gutembea okay riu nani uri hana scarecrow ngimura we maka kija ngimura riu ri njitagwo JJ Gitahi na nyumite na guku Murang'a na ni nyinaga ngimura akijuria uinaga gospel kana icio ingi ngimura gospel ngithi ngimura akijira cina watia tamenya tuthite ogwa kikinya hake akiingira ngiona bata akabata stairs yego ngiona ta yukio ugu gate ura atikire maine kia metamayu mwathani oirwo ni itu okira toyo ndaurire ngiona kinya kirato gaga muicho keire ya ngai mwathani wa muoyo kai nawe miroge kagukuria miroge kane ne buru emirugi hau niho mundu aririkanaga no kariku yake arotara ngai no ya wama ingikeruta Nairobi ngai maitu njetera no ngai no kiitaha ngai ndagicokire akigiuka o muthuri uria owe ndagicokire kundumanira okay na can produce as per my wish riu niwe woka niwe urenda na kiduma ngienjira and he made a way for me I can openly say niye gukinya hadi kinyetio ne honoki not to those praise the Lord people hypocrites not sharabaraba people hapana hiyo rababuka hiyo hapana hakuna walinisaidia no Julia Rusi peke yake wengine waliungana kunilima vile mimi nilisaidiwa na kunijeni na Kigia wa Esther and those are the people who made me be known ginya keudira uga kimenyeke media in VUK is somebody who does not say these things. Those who did, they never cared. They were in chapa ile mbaya. Nikikiuru na honoki. Nikikiuru na idhiwi. Pretense, hypocrisy. Na kukura mariani, they live imaginary lives. Until they listen to me, they call me controversial. Kill me, but my spirit will hunt you. My spirit will hunt you guys. Abari will kill you. Abari can't dare. You know they can just throw stones and everything. That's okay. But my spirit will hunt them. They'll come to know the reality. Ahonoki na ndio mwe wao no mwe wao. Kindu giothe gikikite kwaku ni kiuru. Murugo ginywa johi ginywa fagi gitwika gay agikira bini maniuro wa beti. It's a discussion. No wakwa tissue. Gwakwa ni gudifendi waganu wothe na njuge riu rikariri na mnyerete riu tungihota rikro cia rororo no mwana wene ukumwanirira rona na mware. I have seen bishops, even archbishops, airetu wa maciarire nyumba na makamatua. Riu angare wako ciare na tuwe Gitahi. But icio ndi kwaria, no we ne arorigia. Arogamio kanitha. Ni na ndimwe na matune ni kuraihu. Just because ti gwaku no na kibibilia amini moge koya ugaga muheti na mwana ni utamuri. Ni utamuri. Ora hie guo na wahe kitambaya murugu ahure bangi uguo. Nigetha kiria wana ruma kiene ukione gwaku. Bati matirakaga nio matoraga ginya iretu wa makarute mahu ndakamenyeke ne aciarire muci of which you are taking a battle itari yaku nita issue na tuguthenyo nigire na higa rimwe. That's nonsense. Why one stone two birds? Bono nataka kugoga bebiri urenda kuguthenyo nigire cia kiwe si ugonge moja Lewe witu ni kumesi tukiukaga may God forbid. Hatiri kindu God ya forbid. Ati may God forbid. Uria senator. Rero no muthuri ugiugo. Hatiri kigo kia forbid. God cannot forbid. You are doing it. Wait for the results. You hate others. You are sowing it. You are sowing it. You reap it. Yet you may God forbid. Hakuna kitu ta forbid. You'll get it. Your tongue never bless. Tulimiro wakurutira thimaga. Rugo twi ha turi oru to tiri yao. Only two kode wanyu kode muthuru waku igire mwega no tondu ndiro waku ndire kode muru wanyu kwa igire mwega simply because I'm veti kone waku ni mwega rero ni muru tu tondu tu hanyu na ti waku. This is what we call Christians. Okay. Hatred.
riu ni ria Ngai okire akigereirio muthuri ucio na kindathima na ni mirugi akingora no ndumwereke ngwire Ngai no irikaniro. You know the exact position o haria ndari miaka ta 10 mbere ya mirugi o haria ndari mirugi uyu eno gatheti agiuka kinyirite na ni ri no thigara itari na kibiriti. Okay, na service ya ngari na service ya ngari na ninyitite o service nacio cia ngari na thimu kanyiteneria mwena omo. Okay, riu ndagethio ta baba like father like son hindo ndina mbia. Okay, akijira mutungatiri jitagwo mirugo edition na niko inajina ila cia gospel kana ndagatigire o ndaga cia gospel kana senge oinaga yako ngajara kali oinaga yako robo eruga atia hano mere ira tekna kaja drayo are hande tanani ogu oni dai chui akigwa ngari murango gagati wao ngigwa wenga ngikena leso kire kigetha oni owe kaure no ndenda kuigua. I just enjoyed the feeling. Igwira wega muno ni Ngai kunderia ezanga ke kaure ndagirire gwika mwana kiucio. I'm telling you, and that is okay. Yeah. Now okay, Daudi ri atu aigwa honda kwina thina ri niguo agithia kiuria Ngai. Ngai akimwira tiwe ni Saulu akikimwira atiriri ukithoma verse 2 okay or 3 ni thoma 2 turauga nake muthamaki agigita Agibioni akiaria nao na riri Agibioni acio matiari aciana cia Isiraeli no mari matigari ma Amori nacio ciana cia Isiraeli igikorwo ciehĩtanĩire nao nake Saũlũ nĩ acaritie njĩra ya kũmoraga nĩ ũndũ wa kĩo kĩrĩa arĩ nakĩo gĩa gũteithia ciana cia Isiraeli nĩ ũndũ wa wendi wa rũrĩrĩ rwao self yami o tribalism nĩguo arĩ thĩinĩ wa Saũlũ mũndũ ũtarĩ mũjuda ũtarĩ mũisiraeli nĩ arĩ na kĩo gĩa kũmoraga arĩ na kĩo piũ gĩa kũmoraga koguo no gatagatĩ-inĩ karĩa oragaga nĩ ahutirie karũrĩrĩ koru Agibioni makĩrĩrĩra Ngai nake Ngai akĩhinga mbura mĩaka 3 riu ni wega mukaroraga even the dryness in the church, even dryness in the village land. Even dryness in the land, dryness in the land, what could be causing kwina theni mararira what would be the problem wanyu ni murume ni tunyuithetie teri uyo thakame ando innocent tagwikemera kwa ida riwa muno atungatiri metwo kuria thikira bairegi kwa bio kura niki kina thina niki hihi teri uyo ni unyuite thakame muno ona ginya ndurenda mai waigua mai ukaira ngoro tindiendaga mbura teri kogo stakangi maji bado simnipenda itakana kangi ndonete kara kire kindu gakarega no njohi karenda kanyo iria taki kanyo juice bado iria gakane muchuborera nyoka toko ni gwekenye hana inagio mbura no kwenda mbura yakemera enda irio cia maitĩka thakame ya oh God awakira he mutungatĩri woragwo he muhecimu woragwo he mutumia warĩpo no agĩrwo ngong'u ukagweta mutumia ati tondu mundu rara muigite sponsor ni amenya wina mundu ungi ni atirangiri konia ni atirangiri konia igwari akamakis na de muiritu athukuru what yani kaforu tuheaga kindu mbura ni kwaga. I'm not judging, I'm talking I'm bisecting na ndagĩtarĩ na hingũraga nda ya mũndũ agakorwo ũrĩa kwĩti tiguo mbica ino itironete MRI itironete ultrasound itironete x-ray itironete kamaka ona magacokania mwĩrĩ ũrĩkũ nderĩkũ magagicoka mageta next of kin oiko na mwĩtwo karumu kuhanĩrĩria na hau muma rĩu menye nĩ makorwo ndũ tarĩ guo rĩu haha
Ona ithu twana thĩnja mbũri. Yeah. Twacoka tũgakora yuma pregnant. Yeah. Twaiturwo mũno nĩ kana kau. Yeah. Tondũ tũtikũĩ. So there maybe tuge ta Trump hope so. Yeah. Now agĩkĩra ono gĩtigĩra hau tũtigĩre mũndũ ũcio andũ acio angĩmethomerere at your time. Arĩa mendete gũgĩtuĩria ũhoro. David amenya nĩ Gibeoni thĩna. The Bible says he called them. Yeah. Tanyita hau Betty. According to the Bible, in the book of Matthew chapter 3 verse number 7, Biblia yugaga atiriri. Yugaga bring forth therefore fruits for repentance. Okay. Yagithweri kauga atire basisa heni matunda ya pasayo toba. Okay. Yagikoye kauga thie reu muciare maciaro maringaine na kwenda. Go and show remorsefulness. Okay. Thiuciare kindu kingi hinyiriria kiria. One thing, it is very well articulated in the Bible. Ati kwemba guciagwo ire higaine itiakorire tondu nako yari njaga haria handiro ti hega ti friendly. Okay, kuri ciagwo ire meigwe-ine na meigwe gicihateka itiamerire itiakorire na ire ciagwo ire teri-ini muno ruikinora. So gwo mbegu mundu anahanda njuru yothe ri in the book of Matthew no mihandirire kindu kiega kimihinyiririe kimihinyiriria ehinje ehome yage guciara na ethate tu no mithatie mihande me make sure no amihandirira mawega do much good thie uciare maciaro marigene na kwenda. Otherwise andu ingi mekwa ngoma matietwarire ni gutoro matorirwo ni andu ona andu ingi mari othamaki wa ngoma tio aca matindikirwo kuo ni andu angi ona angi maratumikira cioho nginya ici physical tio ona sumu by the way matindikiririo ni eni ukikona mutumia tutakira kakage nginyoka gutheka kwe na ndukuvagite ni ukuragana ona kuhuti kuhutagia ona ni kurakarora kali tono very provocative. Biblia ino rathoma yugaga ati kaba guikara kona-ini ka nyumba iguru haria korebea-ini ati gukira guikara nyumba imwe na mutumia yake bebe mutumia yake bebe ni nagging woman. Rita imagine na mutumia ta ucio mundu rude iraria dokoria Doji ayai yani izi hegui in mundu kinyora sina guo na fathi intentional sakaga oh Jesus na wathi kumwira ndu ginya ni anirira ukamona nyina wanga ni wakianirira na kwena cia mesigwe ukagiciria riri wethe button ya pusi hari ndu gugietha na guoko ringi ukahihinya na mundu maruge no gwethaga button ya stop ugetha hari ukumuhoreria wahinya the wrong button waruta mahiga mundu athonga wikamite no ndabangite bara he never intended to kill acha mene tumira maguthagwo gora akonera hura ukakimugutha ngutha ringi ukagutha njuraga udie you are being provoked. Ona arume aingi maruite guku bara makona irabu-ini some guys are provoking to matumia so there are some men uriuria nene no akwire we have friends but the hado tutangikirania nake tondu moi at this point mundu no muri muhura lazima alimo huyu ona yuthi-ini ukionaga ona mapasta some ndona rigine mithora ruta ona mundu akiriire ha iginya wonaga mundu aguthire ginya divei ni muhahira ndu ya thiku iyo kimuria mundu ni nini ona ni agerire microphone ya maraini thia kihuaga yani kuri andu mekiroho gitire settled na mundu ucio no agutwariririe kwa ngoma easily. If you notice somebody is nagging minimize time ya guikara nake minimize time ira mwe hamwe otherwise jere gwetereirio oruo gwetereirio moromo-ini eko ni mundu uraguthirikia mundu ngikurakaria mundu ngituma roho waku tonye thigi utangihota gwi control. Avoid that person kabisa avoid that person. Hendereba ndari nake hindi imwe ndoragia nginya njira na ni arona ndoi kule murathi na ningamwirorera agathia twikanitie gicagi ngamuria ri mundu guku niku who told you turathi guku anganyonire njira no did you ask me finally ndamutigire girigiri ona rugama hau uma akiuma ati athiruka mwana wa ingire ngikura I just left him there. Ni mundu ni kumuhura ni tukuhigicana ni gwetha button na ringi ni ukugura mundu ringi ni mugendi kana ni ngoma cia kwa makuaga ogu ni kuri andu mendo kuri andu merhota wa rwagi rutiguthagwo muno ogu
especially airitu arĩa mekwo korwo wĩra mera mahũraga itumia airitu thikũ ici nĩũ bara iria tũhoragwo nĩ andũ kathi na tũgatũra na wahũragwo bara ũgateithĩrwo nĩ itũra ene wahũragwo jari witũ ahũragwo ithuĩ tũkauga mbu na tiwe ũrahũrwo endu magoka thikũ ici takĩhũra mwana ũguo kĩrĩ umbu ici ĩkonguo nĩ gathiĩ mũhũre rũhĩ nĩ athiĩ ndĩrakĩonire gũkũ magathĩti-inĩ maya ma online mwana ũragũthirwo gwĩ cukuru nĩ mwana ũngĩ ũguo na hakuona arakuona it's a police case now. So you have to control gutonyo kwa ngoma nigetha tukahande kindu kingituma ukaje commit something he mundu ratuma okene na nginya korwo mundu rakwira niguo ngodaga twikiri mundu rakuprovoke ni mundu ni provoke na senator aruga tema bishop uma tuwaka ndagitari view ati MRI x-ray bisecting na senator anataka tukunichokoza tu alende nigetha ahutio Evero batoni eyo ndira ini yake ati ukae kwa nini yako eyo ndira ini yake video kababe aito Grace Wasa James aruga Pastor Bet and Archbishop James Murienga ni mwe kumutha muno umuthi na Archbishop ni agererirwo ne karatu kau muno umuthi ndiri na oru ni amuru ucio ni muthenya wa giathi umuthi ndararia muno ni aretheria ni undu wa rucio ena giathi Reverend Maina wa OTC ajira ngugeithie muno emitambo-ini. Thank you Reverend thank you ndiro na ni andu aingi muno uyu muno aingi ona mundu gwitwo Reverend Sir James ucio muthuri wa that Titanic wa Titan kababi na nyerenda atungatiri mathie makalira magathumura Ngai nĩamũteithie ũndũ ũcio ũkorwo wĩ mwega nĩguo mutumia witagwo Itu aranjira ati ukimutiga girigiri ati njuraga ongae no menya boy yo serious nigetha tu break akingeririe reri iguru hana kona handu hako T junction ume fara na Ikuru uikuruke na right nigetha thio nyite girigiri umite na Ifasha nigetha thina girigiri mundu bakuma na Ikuru heka farata ka kilomita more or less uyo jamaa hata hatabui kuna junction arathia ndwikaneirie weru marima Ikuru tugikora nginya reri ngimuria uguthiaga ku so muoroto waku finally ni kunomithia baba we koguo ruga mwena uyu because you know ni mundu provocative akathi ukona ni aruta ni ajia overtaking na tararora andu taya twina waingi muno and if you notice they can take you kwa ngoma tondu the help intite kwenda yure ona hanini andu ara mekwa ngoma negetha tuke tumihutie umenyitie uguo negetha tucoke alright ara koragwo ikwa automatically Asanya kigeithike your good friend now I say gicunji kineneri it was not their will ni matindikirwo kuingira kuo no ngirora ri I quote my talk verbatim ugeno thina mwana supermarket wone ndanaririra toy ndanaririra mithigwiti ndanaririra keki ndanaririra kofia ndanaririra iratu o mwakinya hamathanwa uigwe kagamba araririra ithanwa tondu ithe athukumaga na ki na ithanwa ona muthenya uri ukira gathondeke nda ya muka he mundu hurite ithanwa nikio gakinya mathanwa-ini na hiu gakarira na guti kindu gikarenda kugurirwo tiga micinga na migwi the hena lineage ya uru kwi mbegu itiri-ini na riu ri maybe mundu ni ekoraga even you know sharing na ndu I have found myself in such no gekora ndore mwina wacoka ku realize they are criminals you see I quoted my friend my old brother John Kiriamiti who is my good friend and John Kiriamiti ni murata wakwa ni muthuri mukuru but my character allows me gucera na athuri acio athuri ngita baba amuthuri ta Genye wa Kariuki former minister for vocational training hindi Amoi he's a friend of mine na ne twari kanire ni ndari kundu eguthie gukura Grace Friginya akendia muiritu wakwa because he mentored me a minister ni ndio mwana kioro uguo niona mundu ta Brandon na Kajim they will go far when I see them I see myself at that age and respectful na dumara he andu gitio na marathi wega so
you can find yourself in it. Like Mary say, got himself living with a criminal. Yeah. But warikia kumenya ta Daudi. Atene Saul waragira Gibeoni. Make peace. Ahmed. Tell somebody sorry. Revoke. Yeah. Ona kana mudu mwari dogo kanari mukagu kanari mudhuri guo. Why should you be enemies? Talk and say now because this is added. Ori moa moa virikani guo mwigi muno. Atutwatigana nawe no ginya gwetha kenero hiyo goko. Ginyome magio guo kuruta kioko kachokia. You see, we have na kindu gitagwo rebound. Mwatigana na mundu muthiru cio koyo ngino ka post. Nigetha oturio ria. Na marriages nyingi tha ici iciraga kwa akini uguo. Tondu mundu cio mwena akaitwo sa rebound. You just want to pin your should get down na selfie and all that those shenanigans vituko nyingi sana. Watu hawataki kwenda pole pole, wanataka ile kitu iende haraka sana. Leo you can get yourself in it na durafa gete, you can get yourself on a way mutheru atia, on a way even being a holy father. We kore mwana orogyo gitana yuaona dakika noona kuma haha turariria guthi ngari-ini na guthi haria ukuingirira ngari kana parking guthi let me shorten kuma haha gukinya parking na kuma haha guthi njera ni hakuhi nona kuma sitting yaku guthi bedroom na kuma gwaku guthi njera ni gukuhi hingo ciothe menyage njera ni gukuhi ukira guthi bedroom gukira guthi bafu ona kora rigaini no riri njera ni hakuhi oru koragwo hakuhi oru koragwo haha muromo-ini anytime anything can happen. Ona no utumirwo text tu. No forwardirwo mbeca. No wegora ihereirie mundu. Na cio karuci-ini kurorwo ni DCI cio nike mundu cio rogwo bici na tumirwo beti. Toguo rauga ate meke haha. No korerwo cio kiuga you are on I wasn't. You are on. My God. Gugikiaga ruci-ini tugakora scandal. Nginya cia macerebu. Na ni ruci-ini rumwe tu. Ona samiro ngogirete Ngai no agwikire kiundu. The same kiundu kiu ndatwirire ni kiriku. No gikorwo gikiundu kiuru na no kiroke gikiega muturire gucenjio cenjagia both sides no cenjie to worse kana to good rucini rumwe kana to kumwe ona tha ici kuri andu maikarite handu sit at love ucoke wikire thimu-ini yaku muhiki utondu enda kuinuka nake witie Uber wathioragwo mana ni roneka ni uretitie Uber. You are very innocent. You wanted the madam to be safe, but ukoikara kamete tu. You did nothing. Life is scandalous. Life is scandalous. Pio. Okigita mundu ne girlfriend no murugire ona gutiru ndumweka. Ona mutina ina ikarire ne bwatha. Mutina ina no pau. Na rugirwa treat as a bedi. Nane mutina hutia. Lakini unajikuta tu. Ukiuga yuaona. Au metagwa kwa yuaona. Ukorio tukusho ni mawakili meho hana tamakorogo na judge meana jeta diraga akoria. Did you see him? If I tell this court he ate at your house, could I be lying? Yes, you are. Ginya metaka ginya wakili you are. Doramenya you are umau. Ginya doramenya na cancel and you are. Tondu riu ya gotindikire na ciuria. Ilikuwa ngorofa ya ngapi? You are. It was nando ni marono unebeti urora muriru. Uni bishop fureto JJ. Ona ngari ci tutwaraga no ndagike mutu ngithi kuhutia breki ukore na ithiriro kare marigo iguru na ando iguru rucio urathitangirwo na killing by careless driving. No one is immune. No one. Nobody. Nikifua tu tunajipika twekira kara karuri rwa mutharafa wati ndotare munyite wati ndote kitu ndugutu munyito ira Ngai thengio tatakomo gwakwa nginya tiga oguo nginya thigari cio nyitanaga they are also prone to it. Okoraga rushino mwe OCS yanyitwo ni junior kindu kia mbere twa kofia na utoa muchipi batingikunyita na kirauni gia bururi ngufia thira muchipi na kirauni icio ingine sawa tusonge na nakura vande hata unaelewa hii kitu hii kazi inakuanga hivyo. Jaji ucio mutua ni rwene ronire jaji wa Nyeri arogi mwana ore agitwirwo ni jaji uri ogi. No one is immune. Hakuna. So we treat watu pole pole, be patient to them. Wana mwana wene rahuro umaraya, be patient. Wacha kuongea hiyo maneno, hakuna weke oguo. Kari kiwa hete Ngai we akumagire. Nikio hete Ngai akumage kunywa fagi. Nikio hete Ngai akumage kuyeja. Be thankful to God. Eno tigane na ari age. Wacha stop pointing. No akurire ciana ciaku ni thaka.
ati he ni ndona mwari ahiu koguo ni roire tu roire tu kogorore na fanga ha ha nita kifie kiugu kuri akiriare tapa so maundu mangine mangai. And as your bishop, as your counselor, mimi natakanga tu tuende pole pole, tukiraniririe, we be patient to each other, let's love each other. Member ore mutogu na ore muthini ni achirikaku, treat them equally, fit anywhere. Gethimi kirio thimagira haria ngena yeah, nawe no kyo gari oro gethima thiko ma MP thiema kama mthuri kau kahore kumuno kanitha kwaku. Hii kitabu ya offering see service, that's not service. You are not given service by your offering. Mission issue shatu mire jitiri maguta nikyo turago itiri maguta. No serve those people not according how big or small their pocket is. Na kindi kyo kedureti na ngwire kuma 1986 ukona microphone ukoro media ine miaka 20 and keeping the taste at ginya tha isi andu mandore when a flavor, keeping that flavor. It's according to Psalms 92. Iria yuga ka docio maikara kama handetwo kwa Ngai magakorwo na murio ona mari akuru na maturie ngogoyo no magaciaraga ona mari akuru, they be tasteful. I thank God for that. At still I'm there na still I'm doing it and I'll do it. Agitosha ineta na those years they are no longer there. Some wetumathikete hakuna kitu nilipea Mungu. I'm thankful to God and I humble myself for that. So what I would love to say to conclude, David agithie kere na Gibeoni akimera kayugwe mukwenda atia makiuga no tuneirwo andu agwa Saul the former president tuneyo family yake turage ogoro akireitu. Go and read the Bible, it is very interesting, very interesting. Highway ikikuruka no kora maundu mara Reverend Murithi arutanaga mama gogona wabute igogona uri ikari to magogona maingi magaga kuhinga nto waruta ndo ikaragia iyo katigare kare yone nyoni na nikyo na thuri atene mathinjira Ngai matieheraga nginya irithira ugitiga utuire ni Ngai watigira igogo riri ni ria huna onegenaga ete no warutire twathire tugithinja ndiateithikire niwe mukigu atigire hiti kioya ndarekire Ngai arikie kuria pandu ma bakiri maingi. Now Saul agigitikira I mean Daudi agitikira akimera basi kwa nyumba ya Saul magikamata ihe 70 mugwanja makiuragwo na marikia kuragwo guo igogona reo rigikario miri yao mahiga iguru haria yarikiire mbura ikigamba papa. So maybe ni mutu mwana we hado watigira wasira na guku ikinu kana kaukariragira na ku ina wewe na makari gukate chui we kiundu ngari se Japan igambaga ai giri sabi ko chui asia jere mani tri baudu mag ate chui okone kawi moru kwa jara mara nyure har balcony ni makura t-shirt na ma open weekend na githa kinene ate kwi na hindo ciana irarerera girigiri oi my god ciana irarerera kaibaga kuria murimo maithori mau mari kurehagira yundu nyingi njuru because mari kurehagira ndiro nuts mamwanyu fofa wanyu nikathuri kararorera haho guo rithori ngirite yani tare hamo electors no rika hamo habilis fofa wanyu hurikire ginya agicoka hado evolution igicoka akeriverse to homo habilis ali ne australopithecus Dumaroraga aharukite haho guo ni example jaga muno kwanza mandiko marega mundu tateithagia andu a nyumba yao ni mundu cio akirite ni mundu murume akirite mwitikia weta wiciri mamu wanyu twikite example ya Ramapithecus ikindu kingithomithio ati andu maumite haha yani ti mundu ekuria andu maumite ni uri ahurikire ti gukura no kunyamara ti muthomu na kuhuta and you are able you have no kamaki ya hikia na marana muhuko waku hikia na marana muhuko waku gora kinyuki waroro guo omurore na thutho konta ratiri urera kagirio kanyama ko ya nyama ringi ko ya ihiga rikari to hoka tinia kange kona nyama ni ya ihiga kona gerera kahiga kanika ko ite to na rugingi kona na hedio niwe you have made that kuguru ha haraina ina tawa ya base gito gwe guthito bum kuina muraina gugakia ginya muratiraina ginya mutiramenya ginya cia Ngai
rimumire nginya mwana ora mwatonya cito ito ringi ni irahurwo ndu umwe ugege maraina nginya muzina ndi tata endi mwana endi amani aria mehokirwo imuhuko waku they are hungry, they are crying, they are cursing you. My God. So they are pushing you kwa ngoma. Uratindikwo kwa ngoma. You are pushed to poverty. You are pushed to lack. You are pushed to kwaga favor. Yeah, you are pushed to your end. Not we. Ona dogeto ramenya. You are drunk in love. You are drunk with money. You are young with money. Utiri kitu kiruta kiu. Nekio dira kenene na kia maro katoma mente. I thank God when I see Kina Bradon coming to me and say, Dad, we are here. Yeah. Kina Shega Mawiri, Kina Ben. I feel good. Because you'll tell them, you have money, but go slow. This money, we mudu munini no ikorage. It's suicidal. We were there. We had it. We have it. We will have it. We know. You've been there. We have been there. You've tasted it. You have tasted it. Ukuruwe na besha we meka 20. Wina milioni fegi. It's very dangerous. Hagiaga mudu rakuhutia tubatoni. You'll just be. Nyogo tuka mudu muru. Doreka, Ronano. You become worshipped by your age mates. At the age of 25, 28, you'll be bankrupt and needy. Atumia makoro karogeti yoku. Todo atumia na abia. Let me tell you. Gutire kedo the female species on anyeje. Onake any female species with money. Ginya abia neria abia. Than a female. Like otherwise, like male, every male organ is polygamous. Yeah. Yeah. Until it's coached or handled. So or tamed. Or tamed. We have this you do she kumana na sionako. So you must watch out. Doati de kwa goma. Doari otonye kuo. Yokore kwebego ya hadirwe. Either newe, ne morata, ne relationship, ne associations, ne pride. Ni mamu wanyu, ni papa wanyu, ni mundu wa hikiria. Like now, Suleiman etakiri muru. I think I told you one day, Suleiman yeri mundu mwega muno. Until hikiria tumia, aige. Agishoka makimwatha. Damathire. Atumia so mundu kiri na ngai yake. Ngai yake. So, na agikoro ni tuthuri turia arume aria makontrolagwo ni atumia. You know, andu ta ithuĩ ni hinya muno. Ni hinya. Na niwe ndirera icio. Yeah. You know to be a man, you must be a man. You must man up. You must. Yes. You let it be yes or no. Let it be. Not to me okay kwira ni we uria wetigire wero ni thoguo. Ndukana tigana kirira kia Ngai. Umenyerere tondu Daudi rega kugitira lineage. Ati nyumba yaku ndigathengio tawa na ndikaga gituge ga gucuria. Nikiatigirira Suleiman twika mundu meki. No menyerere kirira. So but this boy mutumia roka kamura switi. Mio Mungu wako hatuwezani, wetu ni mawe. Agakiro Ngai yahiga. Sisi kwetu darling permanent. Kwetu tunaomba jua agakiro. Mtamu. Agakiro Ngai yariwa. He built atumia shothe. Amutumia kigogona gyake. Makihitani na Ngai. Yeah. Hiyo ndio mashiwa kosa tu. Yeah. Ati ndiko ni atumia aya. Ko uyu ni Samson mundu mwega fiu. Ati ndiko ni wendo. Biblia wage komio ciero-ini akieju. No menya komete kiero ungikomera kiero gutukumwe gwe kiero-ini. Koguo rathikiriria kiero. Ukungiwa thikiriria. Muna gitiri kindu kiruta mundu menge thikiriria kiero. Uigua migambo nginya aria mathire tene. Na ndiraigua bura. Na ndige cirio horo wa uturo ringi. Ndagiciro mundu mekinya hau. Ono wekorwo muthamaki. You forget everything. Gutugwa thikiriria kiero uguo. Uiguaga migambo ya mathire tene. Gokothe. Andra wekara. Inaga icio. Icio cia guthonga riu. We bũrũri ũngĩ. You're in another world. In another world. No athira. And you are controlled from there. Nikio ndira kundi muthenya ũngĩ tiriri. Mugikuyu ndari mukigwa kiuga mukori congo ndaregagirwo riri. Aca. Regero na guku tene. No korwo rinda uri regero riri. Akure gitire magunu maheni eterera mucemanie kwa cibu. Akiuga nĩ rĩaku. Ukiregero riri. You are done. You're done.
So in anything, I will finish with this. Yes. 1 Timothy chapter 1. Na niho tukambiriria Sunday as an exit of this. 1 Timothy verse number 1. No, chapter 1 ya 1 Timothy. Reke tumithome tu. Na nä ngå hoya kå ngä hoteka tå karä kia å horo wä giä hinya wa mbegå ona guo ndirenda kå rä kia we'll just tackle it as an exit to thiä å ndå-inä å cio no ngenda no twengire å horo wä giä irumi. Yes, so by good. the way it can just go well together. 1 Timothy 1 Timothy chapter 1 verse number 19 and 20. Okay. Only 2. Okay, sir. 1 Timothy chapter number chapter number 1 verse number 19. 1 Timothy chapter number 1 verse 19. Yeah. Ero gatiriri. Okay. Heno ndukwenda kuga. Yeah. Now ngojea. Dauga now. Okay, now. Na uture o urumetie witikio wena thamiri etari na meshuko. Hey, that's very strong in English. Holding faith and a good conscience. Conscience. Good you know, this is the issue. Conscience. You know kuria dumeza miri doge muno. No. Thamiri gu yani thamiri hana ndi nita forithi kana nita kiutuiragia kia mundu nginya kuona ukitugu ni amenya umako yani gukurorogo inona taru umete agwita kwa karaja yani ni amenya nona tawara kinyukia ndena ihu ni nona gukite iyo ni fagi you know there are people who niki mundu areke thamiri yaku ikora clean nona goroka imite kwa mumaraya love everyone. By the way, taru urira ngai ari guteithio thina guku mabũrũri ma nanja wanje ko invite you'll see now the ground changing. Legi washuka kundu ta captain ucio kugwetaga niwe wa ku airport na ngari that will be a discussion. Aroiro ni mundu me airport there are people ashuka Daras ginya gimatikuka githomo asa Jikoti kama yake. Dego aragerirwo airport Hilda. Aroiro ni Hilda kahia. Ada oge gone monyama. Acharenda kadauma ndege ngurume. Kana ndege thie ginya horo. Endo ara ginya haukanira. Kana ume na makorofia Kenya. Kana ume na makorofia Kenya hore munywe ginya gwake. Na makorofia. Ita dino hogana gitue mata ngere iguru. Neke ndanogirio ne mathabari macio ni. Ada UK ni mogwetereire. Andu a US ni marakwenda ku. Acio maraje. Acio ni andu agima. Ore makorofia mere ndakinya nginye garagara na makorofia na thina rurenda rwakwa ta ndino ati aroiro ni Hilda ndigithi githomo giake now easy uramoire maundu ni matatu witikire kana wambate maundu matatu uke githomo kana wambate otherwise uguthuka ngorobire utajiharibu moyo. Sasa President Ruto le President Ruto munini wa Uhuru le ile jiro batere. Sasa kwa nini unanikasirikia? Unanikasirikia bure. Ni kweli mimi nilikuwa mti yako ya mikono. Lakini kitu nilikwambia ni kujipanga, usipeleke haraka. Sasa for real unanikasirikia kwa nini? Si ni Mungu tu alifanya niwe. Si ni Mungu alifanya Betty tu awe hivyo na tu akue pastor. Sasa nuna mwaba maganake enda ukasikia vibana huko kwenu. Kasikia vibana huko kwenu. Tondo you can be age mates but not grace mates. Absolutely. You can be classmates, roommates, bedmates but not grace mates. Hapana. Haiwezekani hivyo. Haiwezekani. Leo aduka kwitikira utige kwanda thamiri yaku ati ndacokera hau ringi na uture orumetie witikio wena thamiri itarira mecuko ne thamiri andu amwe maregete kuigua naho ha uhoro wa maundu ma witikio magagikorwo morite o toria andu moragira iria-ini marikavu yeha. That's what we call shipwreck. Okay. Ore ndu moragira iria-ini marikavu ya shipwreck ya horokera. Verse number 20 as we conclude. Now amwe ao ne a Humenayo na Alexandero. I love that. Alexandero. He loved this so much. Alexandero. Humenayo na Alexandero ni Alexander in English. Na githwairi tako Iskada. Humenayo no. Ni mundu ta Himanayos. Okay, Himanayos. Nio ndemaneanite gwi
shaitani taigua niyo ndimaneanite gwi shaitani. I told you the kia hau nigetha tuge nego marutwo matigage kuruma Ngai. Simple. Ati ni ndimaneanite gwi shaitani. Oguo ti Ngai wa maneanire ti aciari yao ni Paulo. Oguo mundu no akuneane kwa ngoma. Mukaguo no akuneane kwa ngoma. Tore witaka muthurigo mo maraya woya waneana kwa ngoma. We no we mukaguo negere ngoma. No we cia no negere ngoma. Na no neano kwa ngoma ni pastor wanyu. Ni uri mugire. Ugire kanitha. We cia ritikikio cia manigitango. Oyu ni mutungatiri ona ndagathokia. Oyu reke negere ngoma. Kuri andu maneanitwo guo. Ona ngene relationship wise waneanirwo kwa ngoma hujui nini unataka kwa wanawake. Hujui nini unataka kwa wanaume. Uko tu uko. Ubeano kwa shetani. Kwa Ngai, kwa ngoma ndako guthie gona njira ithatu. Witware, uneano ni Ngai kana we uneano na mundu. Ati hendu maneanitwo waci nigetha marutwo mutugo. Ta imagine ukiruto hada ni shaitani. My God. Shaitani ya mwalimu wanyu. Tani warakwira abu kudu. Shaitani. EFG. Shaitani ya warakwira te z. Wanjiri shaitani ya teacher Satan. Ni warakuruta koina. Abukudu. Abukudu. Shaitani. Tuneanitwo kou. Tononeka Ngai nduraigua, andu nduraigua. Sukumwa kwa ibilisi. Niyo ndimaneanite gwi shaitani. Imagine. Niguo marutwo. Matigage kuruma Ngai. Matigage kuruma Ngai. Tariri, Jesu ri. Biblia uga na keroho akimuoya. Akimutora wero-ini akagerio ni ngoma. Uguo kuri andu matoragwo ni Ngai kwa ngoma. Na ni amarutaga. Kuri maneanagwo ni andu. Waneanwo ni mundu kuu ndukauma. Ni shaitani akuhe discipline ukora na maguru. Paul himself na ni arauga. Nini ndamaneanire kwa ngoma. Himaneo na Alexandero. Ni Alexandero ariki. Ani mutirwo indo cia ruthuku. Ari tani. Is my workmate. Tukwatira. Nairae ndo cia gukama birika ucio ni wira wa Alexandero thaburia aturaga indo cia ruthuku nio itagwo blacksmith itugo metagwo ahonokari makeje guthina Paulo na wira wake mbere wakaga Ngai akaka Ngai cia mihiana no akenderia andu Ngai nyingi biu ni ari na wira muingi muno Ngai cio yagwo gwake ahonoka Paulo akira andu Ngai cio ifunjo ni arakarire muno agitiga guthia na Petro na Paulo akimugaruruka agithutha wake ri kucambia Paulo ona ndari mukango na akimuthukiria ritwa biu na agithukia wira nigetha biashara yake na gatakora kwa sawa tutina takora kwa sawa ibido dari ona takire ithero na mundu ni takirumi you see nyamo hakire giko Paulo akiuga atiriri akiandikira Timotheo akimura na Alexandero ora muturo indo cia ruthuku ni anjikira uru muno Ngai nowe ukamurihia oru ucio nona nene ano oru-ini andu aingi maneanitwo au ona rimwe ukaba gukorwo na kanitha we mushirika wa kawaida sometimes I miss to be just a good member ona bururi-ini kaba rimwe ukorwo we muzarendo mwananchi mwema utari ite-ini icio you bring a curse to your family urita tu na ni ukugerio ni CDF ugukigerio ni cia COVID Taru mundu warire cia COVID matagakirikia wega. Utawaona tu. Utamaliza vizuri. Hino nginya rikira mago. Andu matingithie irima urite bia cia mukingo. Akagenia ni thamiri andu amwe maregete kuigwa. Ni kureka kuigwa thamiri ukiria bia cia mukingo andu matira ya ARV. Na bia icio niwe murite na ciana ciaku. Thamiri yaku ire you don't care. Dawa ya munada. The fertilizer. Muthamaki hange nginya thima bururi ya company arehe muri. Mugairo na magavana kage ngoma we kwani wewe ni shaitani hapana fertilizer ni gavana urie waru urie boss urie dawa ya kahua sukari wewe kwani sukari uhete turage magana maigana nyondo waku we uhete sukari murumithagie muthamaki for nothing iyo ucio ni wira wa shaitani na rotation maneanitwo kwa ngoma nigetha maheo hadafu sometimes padhari kuwa talaia mwema tuku mzalendo unatoa ushuru una survive tu wehereirie irumi na korwo in leadership either religious kana political rora wetigire Mbegu wetigire hinya wa Mbegu watch out nikio koraga mubunge niwe mubunge tha ici no arakwirira na mubunge wari mbere ni korwo ni mubunge wari go kwari kwangania arakugwetera mubunge wa ikaine mbere
nä ndakoragwo gä cå no menya kore kwa mathakaro kuo rä u hakuna mtu anakujua, hakuna mtu anakufeel. No gwätakire na rĩtwa rĩa mũmbunge warĩ kũu tamu ithano thiru. Why? Hinya wa Mbegu. Hinya wa Mbegu. Watch out. Watch out. During your time. Be on the lookout. Ihinda rĩrĩa wĩho wĩ pastor, execute. Rĩrĩa wĩ bishop, execute. Yes. Rĩrĩa ũkorwo wĩ mwarimũ, execute. Do it to the best. Nĩgetha uma refu ĩyo ũgatĩĩka na wengi. No uririkane haha kũrĩ andũ maneanagwo kwa ngoma na andũ no makuneane. Raia no ekuneane kwa ngoma. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru. Asirikano makuneane kwa ngoma. Tragedy njũru thĩinĩ wa mũtũrĩre. Takuneano. Arũme no makuneane kwa ngoma. Nĩ ũrũkĩmenya ririre. Atĩ Ngai no akuneane no akũruta. Ngai agũtwara nĩ gũkũruta. No andũ magũtwara. We no wathira. Ũrĩa gũkorwo wonete. Nĩgetha ũre na magũrũ. Ndĩmũikarania na mũndũ mũhananaga. Mũikara na ngomo ũkĩhana ũyũ. Utakuwa tu kama mapepo. Ũkorwo hana ũkĩhũba kĩa madaimono. Andũ nĩ matindĩkaga mũndũ kũu. Na nĩ ũgũtindĩkwo ona hiki. Ugatindĩkwo nĩ arũme kũu tondũ wainĩirwo nĩ mũraya ndikirĩta wa nyuri waturi othaka wa kusiraho nyariraga arũme tondũ nĩ agerirĩte ingĩ biũ rĩu nginya agatindĩkwo kwa ngoma mũndũ ũrũme nake wagĩtuĩkire ũguo nake agatindĩkwo kwa ngoma mũciari mũũru ugatindĩkwo kwa ngoma sifu mũũru ugatindĩkwo nĩ itũra kwa ngoma. Very profound. Ugatindĩkwo tu nginya gwaku gũgatuĩka kwa ngoma ciana ciaku ikahana ngoma everything ngoma yani gwaku nĩ ta gĩtumĩro kĩa mapepo ũrome wega mũhari wa 20 First Timothy chapter 1:20 nĩ tũkambĩrĩria atĩ Himaneo na Alexandero nĩ ndamaneanire ngetha marutwo na rĩu kwanja ithuĩ tũitĩrĩrio maguta nĩ raithi mũno kũmũneana kwa hivyo uniangalie sana na uangalie mtumishi ona makihũthagio ora uguo anaweza kupeana no ndimanianĩte uguo no ngwendo ikiambĩrĩria nini kuneana ndenda listini go put pesa be on the lookout ndukanena gĩcoi mimi kwangu ni hayo tuko shahidi mheshimiwa. That is very profound. Ni hayo tuko shahidi. Utukuwa mothe ni watu utamaundu manene muno. Asante. Wega wa technology yete maundu maria waragia. Tita tene. Mamwe mamo ne maremirwo ni kurekondwo na kuigwo kundu. But now with the technology. Tabarire ino negathikiririo ikuigwo ni njiarwa na njiarwa iria goka mimi nashukuru nĩngwenda kwa acknowledge. So we are not just doing show for tonight but for a generation. For posterity. We are doing it for posterity. Asante Jacinta arajira ati Githurai ati mundu gwitwo Gicohi ni settled spirit. Ocio nĩ mũrĩngi ocio kĩandirie kũrĩkia statement Jacinta no gwĩko ũguo nĩamenya tu Jacinta natindĩka Gicohi wega na nene namatindĩka wega gacabi wakahaya ndũra oh my kogĩa investor on the safe side na murage wa furniture modern furniture murage wa modern furniture ona safe ona safe ona kaji na Brandon safe no nene na Gicohi according to Jacinta adora Tendo watu motos on the safe side. Tonini sawa. Leo ile Jacinta ni ageni muno ugati Gicohi ndarika rucio ni kwa giathi priesthood ati arorete mwiki. Gona mundu gwitwo Eliza arauga wow that is very inspiring. Thank you Eliza kuria Kariobangi ani akauga the same Judy Mwemuto thank you ani mundu gwitwo correct wa Topaz Driving School akauga I value you sana na I appreciate you asante sana na gona mundu gwitwo Sophie wa priesthood priest team gona Gloria gona Mekamere Monica Orege mundu gwitwo Kihiko John Mary Duati again na Kigatia Ekitare akajira your interview with the radio it was the best koja kuririkana Mr. Gatune na Mrs. Gatune matho mithirie deru mathe they mentored me thank you very much Togino Jopalalu I'm telling you Togno oyo rugere radio amina ate tondu jira you are a think tank yani na mundu anajita itangi how can you call me a tank by the way Togino thank you Musheke original santi sana na keshara gwitaga asak full of wisdom. Dr. Sharago. Oh my God. Na Dr. Kivisho jitaga walking encyclopedia. Telling you.
Thank you very very much. Nducio ni makeni ni kuigwate gukurira ini kwina indo nyingi muno irahituka otagate kugather so much na mutu wako ka kurigamirwo like you know fields atireta kaundu taramenya. How are you able to do that? I thank God for that. I just thank God. You know, when you become a bishop or a pastor, you must be a master of all. So you must know a bit of carpentry, a bit of mechanic, a bit of agriculture, a bit of medicine, a bit of aeronautical engineering. To do the Mario Canada, they get to identify now, know what they do. They get the Monda Kone Mugani, okay. The Dagashokini Gunete superior. Okay. Yeah. Tenedama Kafio Mode, Pastor Gidinji Kayore, Bishop Jenny, asante sana rauga ati horone hana mwakiri wo muthe gona mundu guto senator Menga Steve Dafashi pastor Dorokasi wa priest in priesthood, thank you very much. Mary wa former for Absa, thank you very much. James Topaz gayamura thime nyuothe ndagerera iguru na ihenya inene nigetha gwitikiria hihi urore reme muna waku as we go on concluding. Thank you very much. Areme thini wa line ya SMS utirega kumihutia ya 0700200000 na hena mundu rauga wandika message ukauga ritwa riako uratomokera weko na mundu ga very educative ndunauga ritwa powerful program. I love my friend Bishop Gitahi, he is full of wisdom. Mwathani anogotoria mwethaga witu. Amen. John Kangara MD My Home Ventures Limited. Oh yeah, Kangara ni mwethaga witu. Yes. Thank you. Onainde mwethaga. He better know that. Yeah. Hapo ni sawa kabisa. Pastor and Bishop nawapenda sana, so tune tukiwafika. Ndesema unaitwa nani? I'm Jacob from Thika, ni dona yako. Bishop mwismart muno, mambo ni matatu noted. Ni Kemani wa Sabasaba, a new member in class from Muranga. Thank you, karibu sana. Eno girauga hai Betty, be a bishop anipe hiyo verse ya okoro na goyo. Psalms 92:13-14. Psalms 92:13 19 13 and 14. Right. Namba ya thimu nigetha hote guthoma ayangi eno ni namba iria turahuthira we gutuma your gift offering, your love offering, your support ya go partner na tavarira ya kwaraniria orondomwe na a new coming program iria tu uria JJ kiuria kiu otari wacokerio kiuria kiu gigotangaga uria JJ is coming soon. Namba ya thimu ni 0700 65 95 54 0700 65 95 54. Damaris wa SK Maina nyakugeithia muno bishofu manager witu University walidikana University ari umwe wito na no umwe wito nyakugeithia muno agimose John Tesuzi boy Wainaina Shakes Willy of Luilu. What did you say? Willy of Ruilu. The Willy of Ruilu. Willy Walrilu. We know they not there. Willy of Ruilu. The taboine mono. It's a Kalango of Muraya. Yes. Kalango of Mulaya. Of Mulaya. Yeah. Haya vini wa YouTube Michael Mudhoni Jane Wangeshi Saudi nagathimo gako gakahora githemba that. It's okay. Gathira mwaki, you have to forgive me guys. It's okay. Rada iko safi. Tuko sawa. Bele iko sawa. Psalms 92 verse number 13 and 14. Okay. I quote, those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruits in old age. They shall be fresh and flourishing. Yeah. Tamaga kromele na ngogoyo na mashiarago na mariakuru. So you will shine all the way. Yes, that is it. Go kiugatia. Jehova newe igai yakwa newe rugairo ria gaite. Oguo tu. Nie Betine da hakwa de mukenu. I'm happy for the support and the for the love yes. And online kina Noel and the rest of them. There's so many. Mukinye gedisha kokori the rest of you on area Gemaroka kina Monica UK. When are you purposing? Go via kumashera UK. I cannot purpose. I cannot. What do you mean? Dige purpose go there. They have to invite him. Okay. Mugeni utari mwene dari mutugi. Niwe di moyo. Mugeni utari mwene dari mutugi. Yeah. Okay.
Okay. You cannot just go right around UK looking for. They have to invite you. Atiru rore ko UK together no. You invite me, organize yourself. Mudo wa status quo cia kuri. Ti mudo wa guthie kungethia. I cannot. You cannot. I cannot. Niko jita na ne wega muno for that considering but I cannot purpose to come. You should tell us when you purpose to invite me. Okay. Irene Mwas, wajireta kwa Irene? Irene Worms. Irene Worms. Wakina wanyoika James no yako. Njeri Jesh. Remember Njeri? Njeri, yeah. Na Rose was my big sis or the They are big team there. Big team. Rachel Njeri and the rest we are looking forward for you working online na go share this wisdom with others. Ruse chege wherever you are in the part of the world. Keep the fire burning. Asante sana. Adwada rasimusalimie Hilda Kahia for me na Hilda Kimani na Bwana Kuria wa UK na chairman Francis of Lanet. Thank you very much. Mudo tagwo Karo wa Buregati aki bishop ruganiro wa mwaravu Uraya neti naidire muhede Karo wa Buare emitambo-ini Zakaria Ng'ang'a ko jetekie ndikama thome age gitauza kana kageni itekira yumuthi inyuothe kuiganira nigetha utuhe kirathimo ti maundu maingi o gutuhe kirathimo kuga baba andu marathime. That's what we want. Thank you. Ngohoya twarikia mundu gwitwo Vero the controller I had a special request borora ragwo Wako wake kudidekagira Thuci yakwa giri that that song, I love that song. Lucy Ng'ang'a. Si shiki. Lucy Ng'ang'a. I love the song. Muno na madhabahu nini runyingira kana rugo. Lakini si shiki. I need to have to take some time. Na mwenyewe alisha kuja kuwatembelea. Mwenyewe Lucy Ng'ang'a. Hata simjui. And by the way, I want to say a big thank you. Nyo supportete aine mother wa mauriria okire Nairobi agwire moko-ini mako and today arali ongana guthiururuka UK. I'm happy for you. She chatted me yesterday. Ndiramuririkania ona kenya ririkanaga ndathite kundu njoro moro na kuu thiini ndaingira tondu kwari andu ingi kwari mathiko mathia na mbere but mother is a go getter tonire ndaingirire thena ndoi ni undu ahanika itana ikarira giti ndaiguire ekatakate kanduga muthuri toyo mwamu anireko ari twari na githae then she muhujia toyo hau niho ndamoneire then I held her hand giuma tukiaria kina CD yake and nikafanya ile kitu kama kina Regina tu na wengine kama kina Phyllis Mbuvi. I take pride in them. I know. I feel good. Those they will make my old age happy. Napenda hiyo. Gina Phyllis Mbuvi. Yes, even Phyllis Mbuvi. Ni wengi. Na ninapenda wao. So mother Mao, all the best. Jikaze kabisa. I love her vocals. And danajira mitambo-ini ni kuririkana your contribution. Ena thire wakwa wa oke kanitha toino ruboro itagwo igwa ya thuri na atumia. I love the way she do the backups. Na mutumia rauga atiri at a very insightful evening with you guys. Kae gaya tagituma gwakwa ukauma umwe otawe ni akauma. Believe it in Jesus name. What a prayer. Ayo wahea ni rekordro kathi na maya njikaga mitambo-ini. I do it na ngoro yakwa erekereirie the mantle, the blessings. I want very many JJs to come, very many me Bishop JJs, very many Councillor JJ, very many QB. I release it ni ndire wiru. I just want many to become. Kogo mutumia ucio mbegu-ini ya gwake. May God make your family shine. Na kurotare wathie mami witu ciana cia kuigathie. I pray that blessings ke wahoya Elisha erire Elijah wanyona ngithie ni urigia. You know Elisha, that was not a very good one. Kuhe mundu condition ya tidia kororete nginya ri kuona nigetha gutigira. Mimi sitaki unione, just take it and just go. In Jesus name. Yeah, follow the steps, keep the discipline. Look right, look left, look right again. Makiria muno ne ko jirate manto no yo nginya ne muhetukiria bara. Yes, to nginya yo ni mwana waku. Yeah, it can be picked by nginya mundu wa wira waku kana wa neighbor kana uguraga matumbi no ithie kuo. Manto can go anywhere. Na like Mogaka said, no kore ciana cia kuneti guthikagiriria ona cia maundu mangi. Like you see footballers. I don't know where the seed came from. Mimi naangalia tu unashindwa mambo haya. A great footballer. Imagine ukakora wewe muhujia mutarani no aciara footballer
a professional footballer. So you cannot know. Maundu ni magai. Mimi nashukuru sana. Asante Bishop. Na guko kwa ngai koro gutindikira thu ciaku. Mwana uyu ngiri cigana kwenda cigana mwana wore. Igwenda ngiri emwe mwena ucio ngiri 10 mwena ucio. Okay. That is it. Na wandu aria ega na makuaga indo iria njega aria mokire kuona Maria ohoka na mane na nguo cia magarurira. Ngai ero utungia njira yo. Amen. Na utungatiri waku gacire. In Jesus name. I told you, keep on saying, I did it, I'm doing it, I'll do it. Yeah. Let the fire in your bones keep firing in the season and out of the seasons. Let's pray. Mwathani rathima andu aya. Amina. Ndarie kirathimo hario. Amina. Rathima ira moko mao. Rathimo ciari wanda ciao. Rathimo mathi wao. Rathima ngondo ciao. Rathima makumbi mao. Makumbi mao ma mihuko ona ma bengi. Rathima ciana ciao. Matume makene. Makenie Mwathani matirire githithi no tire githithi ukenete. Aria othe matuigua ona aria mari toro na aria mari wira, aria me Kenya na aria meja, aria me thibitari na aria meja, aria me njera na aria meja, ndario gima wa mwiri na thayo. Ona bururi-ini witu ndaria thayo. Ndahoya mbegu ya uru ndikana kinyanire, ndikanagie, ndikanarire. Irohuka, iroma muthenya wa magetho tanakinya. Ndakuhoya tuteithie ithuothe twi hamwe, utuhe kindu gitagwo mbegu iringaine na kwirira. Nigetha tuciare uturathime. Ndaria kirathimo giaku Ngai ithe, ona Muriu, ona Roho Mutheru. Amen. 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 Thank you so much, Bishop. We love you. Thank you. Twakwendera ibada njega umuthi na kiumia kihirwo ni thayo no tugi wa Ngai. Twina masi ya kuria mwiri wa Mwathani. Koguo riu ruciu twakorwo tukiri in prayers and having the mass on the holy table. Na ndathie kuria Githeria Ugetherie Bishop muno mwire Bishop David Njoroge mugeithie na andu othe a Peniel Chapel umere Peniel Apostle Church umere ndamageithie muno na Mrs Bishop na praise team waambia wale wapoa wangu wale ni my verified ni verified wangu wasalimie sana na waambie soon tunakutana na Bishop tufanye ile kitu asante we love you. Thank you so much. Nejene mothe wa maundu maingi muno tuko mothe the power of a seed part 3 part 4 na the final part tukarikiria coming Saturday mugeno tuko mwega negatho producer wako Madam Vero Eve negatho mwerekeri wako Bona Paul netori yako ni Pastor B Arteries Betty wa Masharia. God bless you and God bless Kenya. Good night. Oria JJ Haya dowe dole woria dole werwo dole wamenya dole